Mutonta munini wa rais Daktari William Ruto, spika wa bunge nene Justin Muturi na wa Senate Ken Lusaka ni ateteka atongeria kathomba baraba wiki nyete kenine kia Safari Park Maromba ya Kendegoro ya raia na mworoto ya kurombera Ndegoro ya Kenya onde tuthengerete ithurano ne binene abia tariki kenda mweri na mwaka yogi karoke yo kinye inyane atongeria bangi bage siasa na bakidini batongereto ni Bishop Anthony Muheria oromberete Kenya na atongeria kwithira bena there ngwataniro wendo na inya kurekanira kaita katuthengerete ithurano mwandiki wetu wa Ndeto Boniface Mongela kethira itumenyethakia cio kindeto cietu cia wero thaimwe ciogoro boirwari Tugita na mbere ni ati kulingana na ripoti ya Minister wa Ugima bwa Mwiri akaunti ya Meru Meshek Mutumana Ndagitari James Kiremi ni ati ni kwithiritwe kwina mutitikano yuanto na murimu muno kirwangirwa ekoro kwithira bakia ya wa twana kiri sibitari cia kaunti ya Meru ya nyambere bofo mushine mawa iririkana niyo sibitari itheru ikiamukira kurubari to baba ingi na bukethwa kuri na muinyano jumunene nyombene cia kwerwana na kumantu thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira mwekuru wa gavana tawe Priscilla Murungi Minister Meshek Mutumana atongeria bangi ni bakinyite gwikira igare musingi kuongera nyomba ya maternity iria bakwigatetheria muno kunyia mutintikano kira igara musingi ya kunana ni ya hospitali eje no tolo twathiuruka ku tukona ekuru baba ingi sana bara kwera twana hospitali eje ere tweka hospitali ni mwe era in almost like Eastern Province ira na twana tutu ingi sana ntuko mwe baba bena twana o 20 ona kai gutetheri bamami batwana na diapers ya gutumira hospitali eje ina gynecologist no to work ludirerio ya nauto mama maternity na tumwe na tibele ni gynecologist badatu sibitari hii ina daktari barebe to pediatrician yani ataalamu ba twana kenda kana karikia kwa kusiarwa kana mtu amekora karikia kugura mwana ndipo na ethero atiku boya na ako ni daktari wetu wa pediatrician na kinya ni sibitari hii tuna kinya wondi ya rome ila to alaunji dena sibitari ye ndo kuma pa ukiosiathi totona Meru wonde ne toreye na yayonde yakarekete itaria gavana wetu His Excellency Kiraitu Murungi bado guritie ya mashini ya Kinandi ya gwika mwanki wa stima jurajo gatumero sibitari neji Priscilla aliuga anabari ne babatere tweigo karubonene ne kwithira baba ingi baria onete baetwe twana sibitari neji ne ya nanyi asiali beto kangaboria tugereni kunga indiana beto bare kore na kana na mwana kama aka 13 kama dieta bai no tokana kama aka 13 gata komba kogetate wewe mwana bobwega toiwa ndiko mama banga maendeleo yeye tuare to una sibitare to kuona kurama anka bamanga banyeta nene to kuangela itale anto kuangela nyabinge otongeri botuire lakini otongoria bobo atona nyime byaga 27 botobe maternity kwao benao amono wenu ande seneta wategera itomwe unende kwibwa ngweretu sana ndo nyebwa murio yombo turetrawo mami na une ongwira onbelete sana kechare to work tugombe da belete mantu yote derio Dennis Mugendi Wero TV sibitari ni Nyambere level 4 mushine maua kaunti ya Meru akariba kumanterechia muthara ibamenerete na inya muno antu barabo atumira mitandao tambia ndomena siasa cia marume anana nginya kwithira bagitumira mitandao iyo kuruta imankania kiatongeria na utambia mantu yoronge kimwingi kaitaka aga siasa na raba kuromba doange chionkoni kwithira bairi itho na mantu ya bobo yete nyuma ya mbicha chiomwe warwirite KMC wadi ya muthara kuthiolonka ikiwa na watiri nterechia Nakuru ayete ndukiene ya mpesa ya burato tarero mwandiki wetu wa Ndeto Kelvin Kimathi
Akaribao ba mudhana na maibarani ya watimbaru bandene mno ba Benson Kadhieura ukina na eteke MCA mudhari ba kuria bururu wangirwa thirikari ro thunzuria na usunkuni wa mwana ro ringithia kura ndo anyinge mwanya shokaria ukumela ati kire kuyukiria matali ya kiwatho antu baraba mbirite kuthumbia siasa mitandao na maurongo kaitenekao tu siasene kiro angiro ndri CI na IEBC antu baraba njirite kuthukia bange marietwa nonto it is very early anto banjiria kuthukia bange marietwa nonto bwa election yetu itite tariki 9 mweri wa 8 anto wiba bati kuoerwa atua na ndisi yae ba chunguza boya na mbe icho toma manto yau na thimo icho toma mbicha ya yu nonto kuthukiria mtu rietwa ni offense ndene Kenya sheria ya Kenya that is an offense keura geranke oria IEBC keura geranke oria DPP keura geranke oria DCI na keura geranke oria NCIC owaro amirete manto ya Samuel Okobia ndemwera into ndeto ndeto embe na ne batikuile lo na njirenge mwanya muno tutenda atongoria beto bakenyanga kwa bakeurawa na ndeto imbe kan cheria tume ethiata mukondo yayo na kuringana boni ati siasa ciambiritio tambo matandao ni ati kathia imabusu tha interesia na kuru nyuma ya kwa watu akiringanithwa na wamba bwa M-Pesa ekirite mheshimiwa thuranira kathia hii aspirant MCA Muthara Ward bagakira mbicha akaringwa ira twita Photoshop bakaringa mbicha bagakira kiongo kiawe aluba choka bakandika mandiko kibara kiawe yara bandikite ati nawatiria ngai na njire Nakuru aina kasfa nge kuia my friend kan kwenda kwira anto ba Muthara na inyanto batiania buni urongo mutupu kwenda kuwa baraba weta baikera mbiche yu na kuthukia muntu ndene Muthara ba muthukia njira yu nonto iba kuona nwa akiluka na nwa to kwenda chala thai nonto imuntu mendeleo poya ile na thomethete tinyana nkorokie ana nomwe thayo kya kuthia ta skuru chionde imuntu athomethete ana kuba amukira kana baria be muthuka kena dio to mitandao ne nonto ine tukagura muntu ndene evidence yakwana atemeona ekuwa thuranire ndene nonto imuntu ogo na imuntu agumenyeka kulukia karibao bauritie gavana wa Meru Kraito Murungi na njuri ewe na itio kinene kuliunga Muthara na ulito ya ura kuirigirirwa kire kurura mirandi ewe mwanya ontuku gavana wa Meru aina mipango ya kuya Muthara kurura project ira kana manto yara tubithirite ndene Muthara kankuwa karibu sana na kaibwe na wasiwasi kinya kombe kantukwira kethire yite natinukire nthi na mauru muriri ba tutumwetere twina maninu na mauru tukina tukiwa kire orwine no tuomba ukiruta kou no tutugeria kulinganisha baraba kurombete kyanga bana na ngwira kire itwarutite bena ntucio uti waba kinya nusu ebo na itokuwa twekuilela ndibetira irari kuntukura ituronere kingangi na kubua kate kubua ivo mwenda Muthara ko itukaribisha ngabana Muthara iyo na mauro ya ile kacha bwena mutano cia ntocio bweye na ntocio akierwa ni are babenu ba are ba Muthara kia kama kindongo nkiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi akiariria ciari na alimu mubunge wa Bore Mugambire ndikireka itakueana na kuriuri lazi labs na mirandi mwanya irabwithite skuruni mwanya Kiambogo Mutethi na Nterechi Rugirando Bore West na tarerete ati baba inge bashiari muno barume ni bateanilete ana bonto burabotomete aritwa wichi kumaki mantu ya tubui yara ya kuthukangia muturire yo kaitenyo kauna boretie kwetha bagishu meria kuthura tongera baraba kwenda nonto kurea kuringa kuri gutuma atongeria baba ibakethera bakiona akanya ga utongeria mwandiki wetu wa Nthe Tom Mawira kirigena cio onkoloki kaithora ngwete mwana kwa njara utuko na muthenya mwanga mbakikishe akugwata matsi yutaugira o ne mubunge wa Bore ya Mugambire ndikiri agitongeria aciari arito amwe na arimu kiri maromba ja kurombera ana bao kagitene kara kuthiurukene na skuru cia primary kathomba wandine timao kurugura mirandi ira akite maskuru jau na kumenenkanira kiri muingi
nikagitene kare mpire ndikiro ritia aciari gutiga mutuo ya gutajanĩria ana bao mukau niko kaumuka mantu jatagirite jara ja gukujirwo maturene aria muthako oku aria mwana oku aria mweji oku abu to na mtu na urithia tumira tora bwai ni babagu wagane na tano nyakwe na ndika kuota bwena ko urithi bora bwena bu ni ana baba ni ana bareko ana baba te urithi baba na bu ono bagoko kona ukako kumena kamengereka kuruki mugambire ndikiri na ugite ageta na mbere kugwatira kithomo na njira ya gukire maskuru akimeneria baraba kurwa na mirandi yawe kona ira sibi uranda biethire na ndimo kona bibui akebwararia mecemanio tu kwa ciarire ukibanga ora bugaitare ndikiri yubo kuthithio uroi mjumbe atale bila video mjumbe atale bila ila sio video bibi yathukie mjumbe atale ina ndio kwa Muntoro tiringa kura muntoro te kwenda no kuruka tesa sawa kethano kwenda lindikiri na ruta bakuruka na njama ciawe no mankoringe kura tesa sawa oni kando mbenya muciere oro ketha ciere ntariki 7 cia August tugachwa mutore na probox amugire ntomono ninye ikwe tugakiria barabara aringe kura achokwe kairi funga kerutu akuruke na lendikiri teu ngane athe bamwe baciari na arimu bara bamukirite mirandi wire sinseti uti ba maskuru jao ni bakathite mubunge mugambire ndikiri na gwika wira nebo kumugwata mbaru na kumucokia kairi ure kwanka mtore otethetie na mtore ogatethia antu betu na ndikira nkwire muntu agakwairia nuntu buciari mwirigene jo makano enu thai Laikipia na Meru gute mwanya na imiaka 5 ato amwengi 5 wonie kwa na mheshimiwa no kagitongi ndomba kura akwe makosa ja kugo muntu tumwikaira muntu aciringira kura wengwa uju kairingirite nonto thai untonyerete nyumba wijombira ntigane na kura ya mheshimiwa ngunenkere tafadhali kinyo bici ukuona ria ria chief rendikiri na rungamite no mbere takara gone taitairo ngugi lakini thai bwana chief gago karande guru akaundumia watu anto endene ekambeu na agakenera nkauga uni kambonete na didetie nonto skuru eje ndi mwenyeje skuru na ndi mutori hivyo tukawa na uwanja tuko na barabara kuingia shuleni tuko na assembly ground yetu hapa among other things. Mheshimiwa nikupongeze vile vile for the major facelift of our school. Hii shule yetu ilikuwa hali mbaya sana nilipokuwa nikiingia huko. Nkiripotera Weru TV kuma Kiambogo Timau gicione Kiburi mbita mawira kirigia Kongina kuni ati akiaria nkatha ya munini wa gavana kaunti ya Meru Lucent Ochiona tarirete ati aciari ibo babatire koloterwa kiara iwache kanya na nabono batia batena muntombo batara no bonia jirenjia kaiteneo kaunoreti anto kureka kwelanira mantu ni yegi wongele kuba mitwete boiki arito baskuru endu okira na kumenyera na aiboria kwithira baina kanya na naboya burato kwiro mwandiki wetu Andeto Mukiri wa Mithika Egitenere makarika ya na bachukuru muno cia sekondari utamwerekera bamwe bayunkumanda wene tiambogita na mantone yange yo chongi otoro boyetete na mbere kuingia nkathe munini o gavana kaunti ne Meru Lucent Ochiona noloterete atiari kiara nonto bwa kumama nguene yao yoreri bwana naranende abarombete Ochiona kana kwiritaniria kwerekania metere ya ana bao muno kithomone atiari baulilwe irresponsibilities icio ibaulilo ibura toeta petheria community mwana woko bwonka eta boya nte kunwana ana bangi lakini mbwere bore atiari iyo ni toro amere ana ba to kona bena thina to bende toke akuwa ana ibarere bangi bambi to ikakia tonywa to bata mwana wa mwekoro ana kethera na thukite imuyukia mwekoro ikeria mwekoro rongi mwareria nonto arerwa ni nari wa mam kombonela kana dadi kombonela kana baba kombonela na ndaka icheto nachio chigayukia ndakaira chia baariria tukethera twina seminars tukaethera tukwariria na beto te lazima kwethere kwina forum wenene lakini bora twaitethia itwendane na toke akwendana ukethera no kuwata mwana ungi no te umwaria huwa inda ichie bara au wanonto wane ata waichie
Ndaije bara ibo bakarau tukelaileni ana benu beto mikono tweteni twabariria na wona mwana wa itha ena thina umenye iwo we na thina we muciari no nto mwana ora iwo wake ya kuthangikia Nkolokilu sinarombete atiari wekairana bao moyo kinya kethira bateo kinyela kiwangone kia maxira babatere machukuru kienda bethira bena moyo ya witiumia kuthoma kinya nkoroki kinya mwana ora ate omei ukarekana noe mwire atire inkomenya owe no gwichomia ichomia nkoloki itwonete chukuru chiandre ire ikwethira chiena ana bara batereta boya ukona ana bara bakinuka sana nonto baibakire iba kumenya batabethite boya na bena bantu bao ba bindira babere iba ichomia na bagaichomia na bakabwithia boya akiariria atiari bachukuru e primary Kanjalo Nteretia Kenja etigania West Lucy Narombete aringi kura kurea burukuro ya nethwane ya siasa akiwa muthia yo siasa ino bati wa mobare atori toke ya kuringa nethwane anene na bokona boko ukarika wethero wa UNDA wethero wa Mbasi wethero wa Simio wethero wa Mbi twinde turi amwe kana te boloi kakwende kwera tokoro athokanao eba iruarete atokarete atokera manto achukuru kakwende woni ndeta kokote abo babu bore romba na chumbe te boloi nani bete anene tokarebeta na brothers and sisters boi ko loi thai te bokona mutonocha kwenda ro mimunya lakini ende thai bare amwe ebe grupu nemwe ndaiba kwendana abatu imbi tokathuranira kwebio tokathuranira atwe ke national government otebio toeyawa nonto toteke amaketo into resources chonde iri kwa kethera inara Kisumu nonto betia mabio ikambare na chia mabio mbaluya chena ke amakeo babu anto nabo bweto theri kwa kinyake eshimiwa beto bareta batoru ambi na batomba ukuma state house ko thera resources chieto ibo anto kone ibo yeto nacho kake to kambas kinyathira chia mabinge birio batu twina keto iruare kiraito akaomba ukuma akauwa na ndrebo a conditioni pombethiria barabara kethira nere kuma Kenja mwaka meathene na bore ondingire bore akubithia barabara eu anto beto ba meru ibathuri nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika Iboya mukiri wa Mithika no ntubari boti atonekanya kunogo kanini ndi tushokerete na ndeto nkolokio kathira mitambo Kinda Gutong koringe na the newest joint in town. BVB Lounge makutano ekureterete the King's Lituation isa tuweze tariki 28 mweri jojo oinge mweri na style. So yeah, this coming Saturday the King's Lituation iko live hapa ndani ya BVB Lounge. Murojo Roembo joka kiambo ni DJ Ale Kings Wero TV na Wero FM na Kiri Mike MC Edubi DJ Skylet na DJ Voke Starboy baga tigira weekend yeku gya kuthethea. Make sure you come through mapema tupige sherehe usio. Let's have a good time. Unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia. Unanipenda mimi, unanitaka pia. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano.
Dadi chips zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Katho cia mwanya muno kiwe no ntuba kwithira witite mbere kurumira ndeto cia weru tha mwanja tucokerani ati ori skuru ciambiriretie wita rutha runini gukiyiri kwina aritwa baraba ithiretie class kia binana mwaka muthiru bataomba ukuma secondary inyethira thirikari nitete mbere kwinyelia aritwa wita skuru igana kwegana chibo wantu ambo injerandikie thina kuromba ciare bonde kuthomithia nabo ori no engineer Justus Kagwima atarerete kwina obatu bocho nkone mbibio biongwa bitumite skuru ikethirikiruta ampomite kuwirwa otira skuru chionde ni kubwithia boya ya brato tariru mwandiki wetu andeto kumantereu Nicholas Chabari. Bantu betu ni kwenda ubera waita muntu wona mwana ya utheri kanare kana nwe au mumono kunilio ngotheri no mwanka mwana agwonthera batiri kwithiro ari chukuru aithiro ari chukuru no ende mwanka athaino tamu egukinya agategate na aritwa bainuka anonto bamindi tam no ende kwina baingi kinya babagerete kirosi ikya binana batomba kuthongira chukuru cia secondary warira chibo wantu ambo eto njera ndikithia akuria anto na chiari bonde batigire kinya na abawa bochoka achukuru na gutigire bakuthina mbe na kuthoma anonto ne njera agake no emotongeria omwe wa baraba gochwagite ikya obunge bwa Igembe North Justus Kagwima na kuga ate no ma kwinana batakwibombera kuthi ichukuru ote muchiari ubwirite kureka mwana kari ya muchi thirikari ni therie boya irareta affordable education na free education kwa urende ote muchiari ubwirite kuate kumba mwana chukuru thai na 100% transition ana betu kusema kweli iba kwa mitemichi baba ingi muno baremi wita skuru bagi nyasi ari batikumba kinyoba urenye uniform batikumba wita nyande school na nisikitiko enene muno. Engineer Justus Kagwima na gwetete ati kithomo kibatiri kwithiro gikwa meru abonene nonto nterino cha Igembe North ikionekanite gikigwa abonene na kinya ana ababa okuruka bati kwithiro abari baingi na ikubatiri kwithiro kimenyewa mbetere eya ontobobo ukiakulelia thai iracibira tukwiro byoki ibyo bingi nkuruki arito baraba wete C+ kuma mwaka wa 2017 kwa hivyo kwina haja iriku urukire munene arukire kithomo kiaruke pu withire cukuru woka irasi bili ka bitatu endu arito bonde bai watandi kwa hivyo lazima tushughulikire arito ba tumenye ni bibi utumabawa kenda cukuru chetu chukira kuma Igembe North Betan Glass Chabari. Kongina kune ati MCNwe mutongeria woneka kwithira aya kweburu na muringi kura ithurano bia mwaka yo itikia MC kionekete kuchilia rwiriete nkabone nyawandie Goji Estate tinyuma mwandiki wetu wandhe ntinyari kinywa na thiolonkanite na wandie kwaraniria na akari kuthikirwa gambe bwa tongera barabocho etikie na kuloki kuthonja mirandi rethithitu rungu rwa MC wakaitaka na kine gechunche kia biele keribotie tangurutano cha wandie rakiumeketo kumurika Goji East. Kire gichunche kia biere gya kumurika ntangurutano cia wodi Goji East itujukitie kanya kwaraniria na kuthikira thina na mateta ja karibo bongwa na nkuruki kugambithia MCA wakagita gaka iguru ria mateta jaja iteta ria mbere rirere akinyirire matojetu bunene niregie barabara saidi cha mirwirire ni thina iri kubithabo gikurukira thina cha mirwirire ni katwaregire kuthithirwa barabara cietu na konge kunde market ingi chionde ni thithiritwe chionde ende gwetwa kune kuko tethithe ni kuko tethithitwe ikyo tuminande bwa tutukua kinya kanso tutire ya kinya kanso utenjira njira mbuga no iwera miaki na wange utiomba kinya bikibiki yongweteta aba maguru jongwa gweta ni thina kire tuwekuru tumwe utiomba kuma risabu to yakuraga ntu guku no ntu bwa barabara isi athokire na ni untu mugambithania umwega thikaira ntere cio ijire itwakarire nthi na MCA ujo John Paul Kireria kuthuja uritinguge bwawe kiri rwangirwa barabara kagita kalare au kinya kagita KCP gute cukuru ya kinyagirwa ni KCP
nuntu kezi pidile gwe gitare ambura igero bitakinya cukuru nuntu bakura babaje tuni cyathuki na inya muno narua ningo chokeria murungu kado nuntu nampombithetie rungu rotongeria bakira ito murungi myaka eje 5 nimpombete kurugura barabara injelu itarugurwa kaire ugategera kinya saindi ya barabara ninchometie ndina no ndethire baba ari ombere batathitie bunene kiro kandethire bathithie bunene tabura ndithitie ntirwa na stress eu igojirwe ri kulaja muno. Imwe ya mirandi ya barabara irerikite runguru MCA Ojo ni amona kuri mwana gwikiro maiga kwa barabara ya Miruere gweta Mituane, Kathigo gweta Gakumukumu gweta Gitine, Egoji Primary gweta Kieria gweta KK gweta St Mary's, barabara ya Ndariani, barabara ya Rwarene gweta Nkugo gweta Mbara na inge Kathumba. Iteta ringi rirare ombere gutukinyira nirege thoko mono Chiegoji na Miruere. Egoji market itikwenda kabrosi yake ugatege utime jengo twinayo tutina biolo nyomba ni jiathirire thoko cietu ciatiganiriwe tutithithagiriwe na utimaendeleo naja inya biolo biongo tutena bio nawe Kireria agichokia na ugite Ojo barabara tera mutakwira kumia Egoji market ugatega barabara eje kuma kieni kiande gwita Egoji market niyo turamirugurire mwaka juriku mwaka last finance year ko iko kwa mpango barabara nini thoko ya Miruriri Mirure Thursday twaina physical planner nuntu bwa kurugura barabara cyanyuma na ikarugurwa oruwa mbere kinya turinga kura taya Miruriri market ni athimirwe na kinyayo ni a flagship ni gwikirwa kioro kia Miruriri market na kioro gia kieni kia ndege kiuni kirege dukinya procurement ni contractor atajangira round yake iko kwa mpango na hiyo naweka na bond fund kirendi unga yetu thokone eje ya Egoji akari ni bonekere gutetera anene taira baugaga nao Kakireria habatunyire atutejaneria turatejanirwa raitha itani atutunyire kia market na aja thokone aja thokone Egoji market ni kubati kwitha kwina gitaha kieta kienjirwa au akejokirie auga gite supposed kwithirwa kiri Egoji market kiu kiejete nuntu bwa gwitia koire riu koire abagekeri barabara neni gitekeri no ara kwina right gekeri au kajirane ga town kankara kanini niko betite bagikao na kiabati kithirwa kiria na kienjirwa ejire abenga aja uju auga ari no mheshimiwa Kireria agichokia ndenda kuwa ni uma oni kire bond fund ni ndendete gwikira taa na nkuba ukira tana bond fund ndawangekira taa imwe Egoji market na contractor anenkirwa ngugi alakati neu ngavana kireto mulungi ambera taa yungu kira nini muno kwau ambera kire taa ira cha flagship ngekirwa taa imwe Miruriri market na ngekirwa taa ingi Egoji market so nuntu nayo nuntu bwa twika nuntu bwa weru na ndikwenda kuthithio kora ndauga taa ira ya Miruriri ya Egoji market ni yuma umiara ura kende create nafasi ya taa ya flagship ya governor kwa taa ne thimi as we speak daini athimiro February tariki 8 na yeta procurement kwa ile process inateka yarutirwa na makosa ya uturwe kwina mubango na tukimenyaga kwina taa ingi kwenda gwikirwa taa ndongi na taa njega iteta ringi ni kumane na thoko eje iria yakirwo miaka Kathumba mithiru indi mwankira na ndi tarugurwa kana gutumika amwe na kwithirwa etumirite mamilioni ja mbecha ndiuga atiri ite thoko eje kaba nya thirikari ndi banga tugekirwe ri ocibitari ontumajitwe ni igotha inga kurirwo nontu ite thoko no kuona matiura jagitite bora no kuona mejueje nawe John Paul Kireria agitariria tuna challenge imwe ndokwera nene ya Marigu number 2 ya Ndarene ni Miruriri lori ikamataga Marigu itienda gutonya kinya 500 meters ndene nontu nyingeje na track nontu kamatagirwa Marigu ni lori jumete gwitora Mirigo Meru ichokete Nairobi kinya baraba kwendie bongwa batikwenda kwendelia na aria ndene baenda kwendelia stage ko nikira nkalomba na tukaitende kuna kamiti kinya thoko ene Miruriri ndaberire baba kwenda ibeto bagaire tubanenkere nyomba free na kinya no tule kubagitira license miaka 2 tukue wambire biashara kula ndokone ndene no kwa twakujia nto na leo ni twachokire turathiurunkania na MCA Ojo kuthuja imwe ya mirandi ire kinyanirite runguru otongeria bwawe na tukigweta imikai ni wakibwanda gache ya Kiarene na Kieria
wikiribwa kabro thokone ya Keria kieni kia ndege na kungi ukujira mata thokone cia kieni kia ndege Keria Mukoune Mukuo Kithendu Kichichi na ingi wikiribwa Kalvati Karoi Catholic Kireru Kitine Kanambo Wakiroria na kungi ugaibwa milioni 15 cia basari na gukinyaniria waki wa skulu cia ECD Kathumba Nkigweta Inkai Mitune Kathangari Primary St Jude Primary Mworoga Nkugwe Njerune Machegene Kuriri Gikurune na inge inyingi. MCO John Kuruki na gwikumiria gutetheria kuthiria thina ya roje ire kwirikana yari thina inene ntere cia Igoji East na nkera ekuru betu bego jisi barithikane na baumite nkiringirwa kura mwekururare Nkugwe atagalunji muro ore ari Njerune atagalunji muro ore ari Mwelu na Mworoga barija kuona lunji Mutonga kutalunji muro lakini dai ningochokeria Mulungu nkado nuntu ondie kwa kile baubonde utemuntu ekagira mutongi mugongo adita uchwa lunji kakurugurira tap lunji rugeteka akunda lunji atumira lunji urakwenda tuchemanie ntuku ya rojo ajante tone chewero tuthuja rwiri bange bagetegike kia MCA Igoji East kuthikira kiroto kiao igurure mukari wa Igoji East. Atukire gatantu ndeto chieto chia wero dha mwajanga kuendera kaita kiana ntuku enjia yoyo ridhari mwabia murungu mwene nyambeto wini wa Kinyero.